Hello guys, welcome to Lamrama. Jotonani kabang ne hamjakma tesiwe foro tini nongthani ang sani musung mani oboha arwar. Jeng arwar klaitani kabang ma sini jaga kadina timan sini ration card klaini bagai tarpor sini income klaini bagai tarpor kabang ma jaga sini arwar nai dong. Oneke jeng arwar klaini jeng tama-tama nang nai bini bini bayang YouTube ni bising sani musu je share ni bagai. Pada sini aplikasi kena naik, tapi ration card Xerox naik, tapi account Aadhaar card je ration card full dan ni Aadhaar naik isap. Ada jeng aplikasi bahas itu, mana jeng naik ini ni, ane je topik ha. Bini sekarang sani masuk please nok itu ane channel dan jadi subscribe saja gitu online please. Ane channel ni menghalam rumah channel, benar subscribe di. Dan yang subscribe bising tu yang tiar tong mana hambai. Pada isi korok bang yang nonton sani masuk. Sini application ang bangla babirnai nong PDF drat link dari nai discussion dra pada polang sunya application ba pola siti nang tuda video tapi satan ada blog non blog ni mong sudi da ini cek no blog ni mong tapi sabron south tipra nong lai tamati pra nong sunya nai tapi subject sudi subject nong zaira application for arwar তারপরে তোলা sir, with due respect I have to inform you that I am Rajesh Tripura. Ira jadi ini account holder ni jeman ration card ni je holder ni bemong beri ni rudi salah rudi resident of Fulsuri Panchayat ar jadi je Panchayat di bemong rudi jeman Ramsaram kana lajar ini je kono Panchayat di bemong rudi তারপরে edisi Fulsuri edisi bilas di taruh ward nong sidi ini ward nong itu sini nai at present I need a arwar certificate for some official work mana official work ni bayi cek nak touching application nama arju ni income ni lai ini jaga ada income berapa income certificate nai income certificate ni bapak izaga dari rumah arwar certificate for income certificate ni baik tolong lai therefore I request you and hope that will kind enough to grant my prayer okay tapi you faithfully jaga tolong hai tentara nai cuman ini je account ration card je holder ni bemang bini sikasar dira tapore je name of the family members jini je pola rodinang account je holder ni bemang tapore bini partner ni bemang tapore bini cirai ni bemang ira pasu lagi sebang menuruti amai arjudi no irang kebang ane discussion the link reja PDF dra jota blank jaga nok mana blank jaga dra niche suitane suiro mana arjudi nok share like please ana comment khai di ani YouTube tu bisinti ar kubang ma share tolbo nok nakarti hambai nana channel lang tam khanai to mon bai